reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Turaje muri studio nakanya tuje kugira ngo tubagezeho amakuru, n'amakuru yaramutse, n'amakuru yiriwe hirya no hino mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe muri Minembwe. Haturutse amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa. Abasirikare b'u Burundi n'Abatanzania bagotewe mu misozi miremire y'aha muri Minembwe. Abarwanyi b'umutwe wa M23 na twirwano bikavuga yuko abamaze kubakomanyiriza inzira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, hanyuma kandi turaza nanone kugaruka ku mirwano yikomeye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na twirwano bongeye guhangana n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri bice bya Minembwe. Abaturage bongeye guhunga, turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye. Muri aya makuru raza kunyemerera nanone twerekeze mu bice bya Poezero. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Abarundi n'Abazarendo bongeye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho. Kugeza ubu byifashe gute? Hano turanyarukirayo turebe uko byifashe. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza Sange. Aha Sange naho ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo nkubwire ko intambara yongeye kuvugwa aha mu rukerera rwo muri iki gitondo. Akaba hongeye kumvikana amasasu hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanirira Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho. Hanyuma mwese aho muherereye, reka nongere mbahe ikaze. Ni ku Ibendera TV, inge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like yawe, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ndagusaba ngo ntugende utankoreye subscribe. Nubigenza gutyo uraza kuba ukoze cyane. Nimunyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka nongere mbahe ikaze rero, nizere ko bwo mwamaze kuba tayari kugira ngo twinjire muri aya makuru. Reka tudatinze rero, mwese abaherereye mu bice bitandukanye mu bihugu bigize uyu mugabane wa Afurika, mwese tubahe ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu muherereye by'umwihariko mu Rwanda, abari mu Burundi by'umwihariko amwe tubahaye ikaze risesuye. Abantu baherereye rero no mu yindi migabane, ubwo namwe tubahaye ikaze by'umwihariko abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari Norvège, abari muri Australia, mwese tubahaye ikaze. Amakuru aturuka mu Minembwe aravuga yuko abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Tanzania bamaze kugoterwa muri iyi misozi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho kugeza ubu ngo babakomanyirije ibintu bikaba byakomeye cyane. Amakuru aturuka mu misozi miremire ya Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko abasirikare baturutse mu Burundi n'abaturutse muri Tanzania bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa by'imirwano mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko aha mu Minembwe. Aba ngo bagotewe bikomeye mu bice by'imisozi miremire ya Minembwe nyuma yo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage. Twirwanaho n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ngo babagose barangize babasigamo hagati na hagati. Kugeza ubu ngubu ngo byagoranye. Amakuru aturukanga haravuga yuko
aba basirikare ngo bari binjiye mu misozi ya Minembwe, hanyuma rero ngo abatangira kurasa ibintu byabaye mu ijoro ryatambutse. Ibi bimaze kuba rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho ngo bahise babagota impande zombi, ubundi ngo basigara hagati na hagati. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ngo bakomeje kugenda barasa, ariko n'ubundi ngo bamaze kugotwa, ubwo ngo barimo kurasa bashaka inzira yo kunyuramo kugira ngo ababe basubira inyuma. Amakuru avuga yuko bakigera muri iyi misozi mu rukerera rwo muri iki gitondo abagabye ibitero ngo bahise bagotwa. Bahise bahura rero ngo n'ibitero bitunguranye, hanyuma Twirwaneho n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 batangira kubasukaho umuriro w'amasasu, abandi ngo bagire basubire inyuma, basanga bagoswe, ngo bakomeze imbere basanga bagoswe, basigara bari hagati na hagati, ibintu byabakomeranye. Abatangabuhamya twavuganye abaherereye muri aka gace baravuga yuko imirwano yamaze amasaha menshi kuva mu rukerera rwo muri iki gitondo, dore ko ngo humvikanye amasasu menshi kandi imbunda ziremereye n'izoroheje cyane cyane mu masangano y'imisozi n'amashyamba akikije Minembwe. Bivugwa ko abarwanyi ba M23 na Twirwaneho bakoresheje uburyo bwo kugota hifashishijwe ubumenyi bw'imiterere y'aha hantu, bityo bagahagarika inzira zose zashoboraga gukoreshwa n'izi ngabo za Tanzania ndetse n'u Burundi, biza kurangira rero basigaye bari hagati na hagati. Hari amakuru avuga ko izi ngabo z'u Burundi n'izi za Tanzania zagize igihombo gikomeye, nubwo imibare y'abapfuye n'abakomeretse itarashyirwa ahagaragara. Abaturage bo mu Minembwe baravuga ko babonye abasirikare bamwe batari bake ngo bakomeretse bikomeye, mu gihe abandi bivuga ko baba baburiwe irengero. Reka aka kantu nako ngasobanure. Aka kantu ko kuburirwa irengero, ngo aba basirikare bamaze kubona bagoswe, bamwe rero batangira kuvanamo imyenda bari bambaye, imyenda barajugunya, intwaro bari bafite barajugunya, hanyuma rero ubundi batangira kwihisha mu buryo bumwe na bumwe. Kugeza ubu rero biravuga yuko imibare y'aba bakoresheje iyi tekinike nabo kugira ngo bacike nabo ngo ni benshi kugeza ubu, kandi bikaba bitazwi aho baherereye, kuko bivuga yuko ngo buri umwe yagiye ahunga yerekeza aho umutima umwerekeje, undi nawe agahunga yerekeje aho umutima we umwerekeje. Iyi mirwano yongeye gutuma abaturage benshi bahunga imidugudu yabo berekeza mu mashyamba no mu misozi ya kure, abandi bajya gushakira umutekano mu bice byo hafi ya teritwari ya Fizi na Uvira. Ubuzima busanzwe kugeza ubu biravugwa yuko bwamaze guhagarara. Ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ibihugu byohereje ingabo, nta tangazo barashyira ahagaragara ngo bavuge ku by'ibi, ariko n'ubundi bakavuga yuko ngo iyi mirwano yongeye kuzamura urwego rwo hejuru. Ngo n'ubwa mbere kuva aba basirikare ba Tanzania bagera ahangaha bakoreweho ambushi ikomeye cyane kandi iteye ubwoba. Tukiri aha mu Minembwe, reka tunagaruke no ku mirwano, turebere hamwe ibijyanye n'imirwano ko nabyo byagenze, dore ko havugwaho imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'aba barwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru aturuka muri aka gace akavuga ko imirwano yatangiye mu gitondo ku isaha y'isa 10:00 mikeya, aho n'ubundi impande zombi zahise zitangira gukozanyaho hakoreshejwe imbunda ziremereye n'izoroheje. Abaturage bo mu midugudu yaha baravuga ko amasasu yumvikanye mu kirere bigatuma
benshi bahunga berekeza mu misozi no mu mashyamba yo hafi, batinya ko intambara yakwira mu bice batuyemo bityo bakahatakariza ubuzima. Hari amakuru avuga ko ingabo za leta zagerageje gusunika zishaka ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ma 23 babirukana muri ibi bice byo muri iyi misozi miremire ya Minembwe, ariko aba barwanya ahubwo baje kubasubiza inyuma ndetse baranabagota, ari byo twari tumaze kuvuga ahagana haraguru. Reka duhite tukubita tubangura twerekeze mu bice bya Puezero tayari. Aha naho urugamba rwongeye gukomera mu gitondo cyo kuri uyu munsi, akaba hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane mu gace ka Puezero akari mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Hongeye kumvikana imirwano ikaze nyuma yuko ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi na Wazalendo zigabye igitero ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. Amakuru yo ku butaka avuga ko iki gitero cyatangiriye mu masaha ya kare, ni mu rwego rwo kugerageza ngo kwirukana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bakava muri ibi bice. Uyu akaba ari wo mugambi aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bari bafite ubwo n'ubundi batangizaga iki gitero. Gusa amakuru yize waravuga ko abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo ma 23 na twirwanaho ngo bahise batangira kubotsaho umuriro babasubiza inyuma bakoresheje imbunda ziremereye, ibintu byatumye ingabo zabagabyeho igitero zisubizwa inyuma mu buryo bukomeye. Abaturage bavuga ko amasasu yoroheje n'aremereye yamaze amasaka menshi, bigateza igihunga gikomeye ku baturage batuye hafi aho ngaho aho iyi mirwano yabereye. Nyuma y'iyi mirwano biravugwa ko ingabo za leta zasubiye mu bice byo hejuru no mu misozi ikikije Puezero, mu gihe abarwanyi ba ma 23 na twirwaneho bakomeje kugumana ibice byabo aha muri Puezero. Ibi byatumye abaturage bongera guhunga, bamwe berekeza mu mujyi wa Uvira indani, abandi bajya mu misozi itandukanye. Aha bakaba bashakaga umutekano n'ubundi n'ubuhungiro. Kugeza ubu amakuru aturuka ngaha aravuga ko imirwano yabaye hakomerekeyemo benshi, bikavuga ko kandi bikurikije ukuntu iyi mirwano ngo yari iremereye, bishoboka ko hanatakarijemo ubuzima bw'abatari bake ku mpande zombi, nubwo kugeza ubu imibare kuyibona biracyagoranye cyane kubera ku mpamvu z'uko n'ubundi imirwano igikomeje kandi umutekano ukaba ukomeje kuba mubi cyane muri ibi bice. Reka twerekeze Isange naho intambara cyangwa se imirwano yongeye kuba impande zongeye gukozanyaho. Amakuru aravuga yuko mu gace ka Sange kari hafi y'umupaka y'imirwano yongeye guhanganisha abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Congo, ni FARDC, ni Wazalendo, ni gisirikare cy'u Burundi n'abacanshuro bongeye guhangana bikomeye muri ibi bice mu masaha yo muri iki gitondo. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko imirwano yabaye nyuma y'uko ingabo za leta zigerageje kongera gufata ibice bivugwa ko bigenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. Abaturage baravuga ko imirwano yabereye hafi y'ingo zabo bigatuma benshi bahunga mu buryo bwihuse. Bamwe ngo batwaye utwabo duke bashoboye, abandi basiga byose inyuma abiruka bahunga amasasu. Aha muri ibi bice mu gitondo cyo kuri uyu munsi ngo amasasu yari menshi, akaba yongeye kumvikana hafi y'isoko n'inzu z'ubucuruzi aha muri aka gace ka Sange. Ibintu byatumye
rero ibikorwa byinshi bihagarara burundu kubera ibibazo by'umutekano muke n'ay'amasasu. Iyi mirwano ikaba yongeye kugaragaza ko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ukomeje kuba mubi cyane, aho abaturage batuye Sange bakomeje kuba mu rungabangano. Reka nongere nkwibutse ko aha ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba uri kumwe natwe hano ku Ibendera TV, unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ntugende utankoreye subscribe. Mu gihe ukora subscribe, ndakwibutse no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni sinye dora notification, numara kukemeza ubutaha makuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Berekeje ku musozo w'aya makuru rero, mwese mukomeze kugubwa neza.